بردەفکێ شاندا دانوستاندکار یا ئۆپۆزیسیۆنا سووریە دەبێژێ و نەها دەم گونجاوە ji بۆ نەهێشتنە دیکتاتۆریە و گەهشتن بێ ئازادیە. هەروەها پێشوازی لە هەڵوێستا نەفدەوڵەتی کرد و گرنگی بە بریارە دروستکردنا شاندەکە یەکبووی ji بۆ ئۆپۆزیسیۆنێ داکۆ دێ دانوستاندنên Jinêvda beşdar bê ku roja sêşembiyê 28/11/2017 wê dest pê bike. یحیە العەریدی دێ داخوایانیەکێ دەگوت و پەیام ji بۆ سەرۆکê ڕژێمە سووریێ ڕوون و زەلالە و دەما wê çendê hatiyek û divê dest bi gotûbêjiyê bêkirin da ku proseya siyasiya dîktatûrî bi dawî bê û proseya siyasiya azad cihê wê bigirê. هەروەها عەریدی گوت و ئۆپۆزیسیۆن لەگەڵ فێدریکا مۆگێرینی نوێنەرا سیاسەتên derve و ئەولەهیە یەکێتیە ئەوڕۆپا ڕێککەوتیەک و پێویستە دەست بێ دیالۆگ و گوتوبێژیە ڕاستەقینە هەنگۆ جددی دەربارەی سووریە دەبێکردن. بەردەفکێ شاندا دانوستاندکار یا ئۆپۆزیسیۆنا سووریێ گۆتجیک و شاندا ئۆپۆزیسیۆنێ ئامادەکاریان ji بۆ کۆنگرê Jinêv dike و daxuyakirin ku ew ê hewlên cidî bidin ku pirsgirêk bêne çareserkirin lê eger heye ku alîgirên Esed astengiyan durist bikin. Ji alî xwe ve jî Stîvan de Mistura nêrdê taybetê netewên yekgirtî ji bo Sûriyê got ku nîşaneyên serkeftinê li proseya siyasî ya Sûriyê hatine xuyakirin û hêvî xwest ku bendên biryara jimareya 2254 ya civaka asayişa navdewletî bê cih bicihkirin. Tê zanîn ku di qunaxa yekê ya gera heştan ya danûstandinên Jinêv darêştina destûrê Sûriya nû wê babeta serekebê.